morning sa inyong mga madlang people. Mukbang na po ko guys. So rice na po guys. So, wow. Kani guys. Mukbang na po tani yung talaw og rice guys. Talong magkinamot kog kaon guys. Salamat sa sponsor aning sud-ana ko guys, si Madam. Madam, salamat Madam sa imong luto na lami kay Madam. Karon guys, magmukbang na pud karon guys. Another na pud kaon guys. Prayer ta. Wow. Magsamok-samok na po guys.